Катаска оғымыз кәлнес қолата алды ровно 30 жылы болды. 1907 асыллаға Зинаида Николаевна Конечникова музыкальный училищені бүтербітінен Сибиястен музыкант келбіттенлері. Катас совхоз директоры Проскоя Павловна Федорова, Совет председателя Спартак Константинович Окроков. Он культура министерствотын министр ол бұячеті Шепелева Надежда Семеновна келнет сүйрен көтен оғы музыкальный школатын астар біттірі. Onun бүгін бейі бос қоланы бүтер біттерге, төріп біттерге, өріне жары оғыларға естің херяқтыл бұтынан әғірді етебет. Анна Титовна Семенова, Зинаида Николаевна Оконечникова салаячылақ, «Сандал фольклорный ансамбль» 1906 сыллаққа қатастағы музыкальный осколы хинен тәрілді біті. Репетиции сексимахтары. Свадьбы начнем. Начинаем вступление. 3, 4. Пожалуйста, 3. Ансамбль қара тәреллеғіттен қатас бөхілеген бары тәрәхінлерін кергелінен болбыта. Элбәқ фестивалларға, конкурстарға кыттыны ылан барбыта. Ансамбль улахан болғым тотын сақа фольклорығар, оғылар сақалы ырыаны толаруларығар урара. Мана тағынан ансамбль тәреллеғіттен оғылар сақалы эстрадный ырыаны оркестр доғоллақ толаруларын интереге үрдәбіті. Сандал фольклорный ансамбль сайдытын үс түхімәққа арарыққа сөп. Ол күрдік маңнайғы түхімәқ 1996-1992 сыллары ылар. Бұ кемнерге Қатас совхоз директора Проскоя Павловна Федорова, онна Нехелек Советин председателя Елизавета Григорьевна Ексеева көғіләхінлерінен Народ мастера Махначевской оңырбұт сақалы инструменттарын атылаған оркестр тәріллен барбыта. Отчылырға музыкальный оскола өрінәчілері ағаяқ да боланнар. Оркестр состава оскола преподавательдеріттен онна баян, домбра, фортепиано, үрдікі қылағын өрінәчілеріттен таңылдан барбыта. Ансамбл солисттарынан Молдош Хуге, Людмила Ксенофонтовна Уткина, Зинаида Николаевна Оконечникова, Галина Александровна Архипова, Дина Егоровна Корякина, Любовь Михайловна Окрокова болбыттара. Ансамбл нехелек терәхінерігер көқтөқтік кыттара. Ол күрдіктігі қағайыстыбатын күннері, учутал күні, суаппардар күннері, бастың үлеләқтері честәхін барата сандал фольклорный ансамбл кыттылақ барара. Ансамбл нам қаңалас улустарыгар гастролга сылжан, сақа норотын ырғатын тойығын, норокка тарғатынан жарықтанан барбыта.
Сандал фольклорный ансамбль маңнайгы сетихилері. Тыгынчы 917 сыллаққа бүтін союзтағы народ айымнетін фестивалін 2 степеннәқ дипломаны. Үхіз бүтін союзтағы народ айымнетін фестивалін ихинен ұтылыбыт республикатағы народный инструменттар оркестрдарын конкурсугар 2 степеннәқ дипломынан наградаланмыта. Творчество народного становления страны фестивальга лауреат болар сетеспите. Тыгынчы 919 сыллаққа ансамбл оға уанна улахан жон бөлөктөргөр арақсыбыта. Оға оркестра кораттағы республикатағы фестивальларга терехиннерге көктөктүк кыттыта сағаламмыта. 2 түхімәк тыгынчы 992 тоғуан ағыз сыллары қабар. Бу кемге ансамбл айымнылақ үлете сағаланар. Оркестр 35 бехан кихилях бола улатар. Тыгынчы 992 сыллаққа терелебит кыратным истокам жадна преподаю ден республикатағы фольклорный фестивальга сетихиляхты кыттылара сандал ансамблга кең солу арайбыта. Ансамблы үерах министре Егор Жирков белети көрін, сүз тыгынча солковайынан көмөлөһөн ансамбл инструменттарын, онна костюмнерин сөхсүтүнерегер төхү күз болбута. Сандал фольклорный ансамбл саңа аттар фестиваль көрүүлергер ситихилахты кыттан оркестр оголора тыгынчы 995 сылы Москвага Кремль ёлкатыгар сылжар теске тексибиттере. Бу сыл ансамбл солисткалара Олеся Егорова, Настя Охлопкова, Владивосток Коракка, Океан Лагарга, Сардана Оконечникова, Орленокка, Лина Семенова, Онна Сардана Оконечникова, Болгарияга, Лагардарга сылжан сыннянан доробияларын бөгөргө түммиттере. Тыгынчы 996 сыллаққа Азия оголора маңнайгы спортивнай оңюлар ахыллыларыгар ансамбл кыттан ергетпите. Сандал фольклорный ансамбль Афины Коракка Грецияга тыгынчы 997 сыллаққа ЮНЕСКО терибит фестивалыгар Анна Титовна салаячылақ 37 оғынан маңнайгы бөлөкка кыттыбыта. Зинаида Николаевна салаячылақ сүрбе 7 оғынан 2 бөлөкка сетихилахты кыттыбыттара. Тыгынчы 990 ағысыллаққа Анна Титовна салайытынан Словакияга, Венгрияга, народтар иккердыларынағы фольклорный оғы фестивалыгар сетте оғылақ фольклорный бөлөк сетихилахтек кыттыбыта. Оғылар гала концертка кыттан ческе тексибиттере. Бу сылларга ансамбль сото сыннялан кейнигер нехелек бары теряхиннеригер кыттан саңа жыл ыгық бұраханиктарын тергелінен болбута. Тыгынча 992 тыгынча ағысыллар оркестр бирдилен оғылар тақсыларгар, онна инники сайдыдыгар қарды кеминен болар. Тыгынча 990 сылтан оркестр инструменттара эргереннер коллективнан оңюрга условия соқ болан бирдилен оғылар сайдыларгар болгонто урулар. Учуталлар сыралақ турурсуларынан 2 тыгынча 3 сыллаққа бир домбра, онна балалайка ылылыбыта. 2 тыгынча 6 сыллаққа бердигестәқтен сақа народный инструменттарын комплега ылынылыбыта. Сандал фольклорный ансамбл 2 тыгынча 1, 2 тыгынча 6, 2 тыгынча 7, 2 тыгынча ағысылларга барғары фон терехинен саңа аттар республикатағы конкурска 2 тыгынча сыллаққа юный виртуоз народный инструменттарга оңюр оғылар республикатағы конкурстарыгар 2 тыгынча 2 сыллаққа 2 республикатағы оркестрдар фестивалларыгар 2 тыгынча 3, 2 тыгынча 5, 2 тыгынча 6 сылларга көміз дорғоннор народный инструменттар үйренәчілерін конкурстарыгар 2 тыгынча 6 сыллаққа тоң джаз республикатағы джазовай музыка фестивалыгар 2 тыгынча 6, 2 тыгынча 7, 2 тыгынча ағыз сылларга Петр Егоров берихигер парад звезд музыкальный ирингеға кыттыбыта.
оскола бут оголору, бу битер бит оголор. Бары үддүк көрәхитер биттеринен Арас Сирге. Якутскайга болбакка, Хабаровскайга, Новосибирскайга, Санкт-Петербурга, Москвага баран үйренметтері. Жақчы керақсы білдіяқ, бейкінелерінен киен тұттабыд. Бұл бейі оғылар бұд. Бары үддік өрі бітерен, үліхіп болы хаджалары бейіні өддер, көтітер. Ол күлдік Ира Алексеева, Валентин Чепалов, Евгений Окраков, Саргы Черяева, Геннадий Киригеев, Владислав Тимофеев, Саргы Нестерова, Наташа Криштапова, Мира Ушканова, Анжелика Загидулина, Яна Лазарева, Алексей Тен, Семен Наконечников, Люда Дьяконова, Ольга Гаврилева, Олеся Егорова, Александр Каякин, Аня Иванова, Михаил Павлов. Онна датыттар бары үддік өрі бітер біттері, онна хорықтары өріне жаллара. Бейкенлерінен олыс кейін тұтта біт. Түміктен әтяқпен бағырабын, бейі үлі бітігер, бейі бұл өрсілға концерттер бітігер, күйіс көмі терек бол бұдjonlarga мақтал тұл бітін. Әтяқ бітен бағырабын. Ол күрдік Прасковья Павловна Федороваға, Людмила Михайловна Чапаловаға, Елизавета Григорьевна Евсееваға, Юрий Николаевич Шарабуринға, Маргарита Константиновна Петроваға, Юряқтағын министерствотер, Татьяна Михайловна Ильина, Клавдия Михайловна Бурнашоваға, Каролина Кенти Васильевка, Николай Николаевич Алексеевка, онна тоқ бар бейе төріп бітер. Круг чечери турун, круг сайда турун, онна бар жоңу тур круг маннык бейе көмлеспек күрдік көміле турун ден мақтал тұлбын. Анна Титовна Зинаида Николаевна Салаячылах Катастағы музыкальный оскола «САНДАЛ фольклорный ансамбла» саргылах сақабыт сирегер сақамок ырыда тойуга, музыката сайдарыгар сақамок төрүт культуратын тас дойдуга көрдөрүүгө, өбүгөбүт үтү үгехигер үнер көлөнүнү угуюга айымнилактык үлелер. Ансамбль коллектива аныда керени керексир оголорунан каңы туруктун, ылыммыт соруктара туолан иектен ыра санаалара ыпсан иекти.
Понятно, да? У вас очень громко. Едва касаемся. На голову или на еще раз. Репетиции с инструментами. С вальса начнем. Начинаем вступление. 3, 4. Пожалуйста, 3, 4. Еще раз. Неверно получилось. Ровно все начинаем. Сразу.
Миллион доллар утугар тундара режимдара. Хомуска Жюльен Спиридон шишиги.
Buldu hazır güzel oldu. Kalanı karşı bu kara sayılır da. Sırf soğuk hacaralar kırbet tümsörte. Kım kara kız boğalar. Umay rodna wağız takara krasına kran kastan. Siren sebetne siyette hani gimbel bitne gergesin. Kebisbet. Hayos wağanların gündüger oğa başın sağlar. Ne kebisbet? Ondan da kahve tek haydan tehbet. Tangna tanga satasam da var hedin sinin de hine kordu. Bunlar kılgası falan kıyara başıpan gıpçıçınla bısıqayla bıskırıya. Колхоз совхозга хонуга таланга сага бидде да сатан левета сагара ханы сарны түйер сапсен кебе. Юнкү кенерне рүтен көтөпет юетелевете холле үрдәвете хыйракта daha жарга кыз. Эхем дан ежеге барбак барышня бар болар. Ну, да дистин кара хани гыналы этилере кара жүрү ко булну мунду сегерен бем сыры ратылары сатажана карды данжа пракасыдан. Түн түбүлөн түгөр кен күнү хажлан калкып эрисмен экеле негерин эле этилере тестин тилан тесте. О, да кор комудар те кубукатын дады болса тога бе. Булар күн катамы болор, эсипчилган сас сезона милики мербетте биле сүдеги мен солта тепти. Gülüyor da gerçekten söyle kıraatı saçma kudur kucağım ama tarkas kere ki he kah kah. O iştalga versin aslında yanında kaptanı ulali yönler baygım sı harçya karan görürsen sangram yansı kırım da kız. Tadı men kırak sile mare salat lagarga korkta dangas lanka hitsike dulakay aybadas munu deni tudak tutu tuan toğut boyar kayar is kuy zahur jaga ameliyat kıvete. Manna kız mercak olbar. Şarabı çığımı çavırgağı çakçı kırcık yakti bir tarihtar bıttaktar bıt görünün gönlürünün Kaya kaya gari diye bittere dağını diyektere dağını dibin dağını diller dağını diyekbeder birebir Uyduğum o festivallerin 1997'te, 1992, 1994, 1995 Respublika'da görü diplomanın 10 laureatın 1990, 1995 yıllardağı Saha Nasyonal instrumentlerin orkestrın körüdün diplomanın Sandal folklorный ensemblin. Концертмейстер, домра, танцор классика уячи, юритечи, Акадешникова Зинаида Николаевна. Баян класс юритечите Баишев Иван Советович. Балалайка класс юритечите Мачекитова Венера Ильинична. Оркестр Утран Калаячите Оған музыкальный сулатыгар Отосу Энкересу Улелебит Бухатовска Оған фольклорный ансамбль Трюттевич. Баян класс юритечите Семенова Анна Титовна. Now meet the folk instruments group Sandal.
Народный ансамбль под руководством заслуженного работника культуры Республики Саха и России Василия Парникова представляет вокально-хореографическую композицию «Якутский танец». The folk group Kancher presents its vocal choreographical composition, the Saha Dance, headed by the Honorable Art Worker of Russia and Yakutia Vasily Parnikov. Мелодияга Анна Семенова тупсарана орутугар Жерекей. Владимир Снасонтов музыкатыгар Эдер Ичатын күйтен.
билен. Руководитель Семенова Анна Титовна.
Наинохов, якутская праздничная. Слепцов, танцевальная. Андреев, светит месяц. музыкальной школатын, онна Саха государственной университетын преподавательдері Анна Титовна Семенова, Зинаида Николаевна Конечникова. Бу кинигеға кирбет қас билди айымне, ыраска, сырдыққа, кереға үтіяға тардығар қомығой тыла үхі. Нарын маскыл дорғаны, кере музыката, кылғақта кырымпанан, дорғаны дүңірінен, қомығынан, талықан, таңсырынан доғолланан. Эхеге саннербыт самағытын кыйдыр, үрігітін көтігітін үрдетер, сүректетін цыланетар гына оңырын тағарбыттарын, долгуя кин тұтты сүректері жөрі күммет, алғығынан арылланан тиен тіксен келді. Поющие струны кинеге аранжировкатын, инструментовкатын автор дәрігер. Анна Титовнаға, Зинаида Николаевнаға бұл улақан мүлелері күн сирен көрбүтін тұғығар, алғыстақ айқал әйғас әғарбі болуқтын.
Раз, два, три. Абсолютно инде вот полади. Построились. Дима, Таким еще и приехали, Марбет, а то просто кататься. Так, команда. Направо. Раз, два. Левое плечо. Пройдем ходом, шагом машина. Кая, Дима, куда ты? Сюда.
Техникта олық атын, кене білеген бәйтін импровизациядан ойнап өттегі. Попов Андрей, оны Попов Игорь, bir семья. Тахыджалар, манлык судьячоғылар әлбәқтер, ол көдік білген, кинлер білген бәйлері кен бұратына оғуқай ден программаны көндері бүт. 3, 4.